Itabari cyayo mukahumirako izuba ya Sunday program NDYAMUSIIMANTA ebirabiri na bibiri by'ukwezi kw'ikumi 2023 oyine Claire Mirembe inkutwara kimwe mpaka arisha 5 kandi ntwenda kusimba hanga hawizoberi ntwenda kusimeza mbabazize of course ari cyeshesho ngoresho bari kujya kubushesha nsimeza mbabazi when sincerely speaking what ari kubasa kusimba kakasheshe kako wareba we mkoino isiyo oyina magara marungi tindu kumanya cyo rukubana utekateka konka tukire tsimera hanga ahabwezo mbabazize iceka kitu kitwakaho n'iceka cy'ikigambo cy'izoberi lingashi enjiri yitu izoberi twatungo mugisha twatungo muhereza warhanga Reverend Charles Mukundane kandi ogno muhereza ahari Bishop Stuart University aho muri mbarira kandi yiza kutwisa umugisha ruhanga yamtebekanisa kutugariza mwamani ahari twabahwira mani ruhanga yamtebekanisa kuyija kutugariza mu faith like kubano uburobundi rwayehwira amasiko urukuzo tunyo nangwa nerizoti nkwamya kurirarenge konka omuhereza warhanga yashiraha kutugariza mwamani abatine mana abatine businge twaza kubutunga turi kurabura mu kigambo cyitu kizoberi bene nkiriza tumwacire atuyanjuje atutwari no mushara Reverend twakushemera nakira we bare bushemwe Claire nashemerwa ukunyakira mu studio za TV West kandi narango kurindana nitwa turinda nani mumwe n'abari kutureba mwe twaza kushaba tugumize mu tubagane ikigambo cyarahanga twakusimaye mukama bakasheshe karungi kandi ukira mnongo kutecyonje cyamagara ukagaruka kuturebanisa no kutama no bwenge ukora umurimo gwawe mu studio za TV West mwe mukama kwa sokoro murinye nanushemwe Claire twaba tugenda hamwe mu kubura ikigambo cyawe umukisi abantu ba mukama utwari members tukumwe tweza kandi twimbisa Yesu Kristo mukama wetu amen mukama wetu asimwe abaturikize yenda kutwara umucyo kubakira umukasheshaka nano kubasiya ikigambo cyahanga kandi ubutosha nkuko ushemwe yagamba ubundi tugira ukushoberwa tugira ibyatubandamira tugira ibyatuganzya abandi ciro barire baguricubwa na burutro no rutebiroto ebikwenda kwihumagara geseji ecuncu cikwirukanzya nozikano stani na kwentangoringa ayena ngo akuzinga zinge akwetorore akwihoho konka yenda kubamanyisa ngo tuhumure akuba turi hagati ya ruhanga turiyo meshuga ruhanga turiyo mekono ya ruhanga nyenda kubeta umukasheshaka no kubisya nyowe naniwe turiye bahanjire bya ruhanga we are God's creatures ruhanga katango mushaye yuko rukusha kona ibureba mutayi wo kwarukusha wareba mutayi wo nureba ruhanga namboni Claire wandeba obeno mangu wareba ruhanga nanye nakureba nimba ndebe ruhanga abo kubarahanga kuyahangira umuntu yambumba bumba in fact ruhanga kabumba bumba ekitaka yakimoldinga yakitaho yataho fashion yona y'umuntu kuri hatwiyahereze yagira yacuwa mwitwa magara umunyindo zawe ranga yawe hamwise gwamagara in other words ebe binyindo neminwa namatune akabikora kare mwise gutakaje ki gutakagiremo kwiyahereze yahuha mu mwise gwamagara nko bibire kutugera nabwe cyo iwe nanye turi abaruhanga turikisha cyarahanga mune buntu ko kuba umuntu nanda ukutanya guzamutahiwe ukumushonshomera ukumwita ukumugambura akamukora kubi umenye no bano ukora kubirahanga no bano shisha ecyo hanga yahangire umushe in other words no bano inonda ku destroying ruhanga namwe no mukasheshaka abanyone banje baturikize nyenda kugenda hamwe umukushoma mushorongo ugurukuwo mu bakoresha bwo kubanza ishore yakasha zo mushorongo gwikumira mukaga ogutumushororongo musya abo kuba twena twire ntugushoma ubutoshe nyona niwe tumushororongo tumuntu gukubanza gushoma tugwa kabiri tugwa kashatu kandi niwe tumushororongo tumuntu gukubanza kushoma umushororongo ekitabo cyaruhanga ekiri kuterera amagara kiba cyo butoshe. That's the hope, that's the encouragement. Ekitabo cyaruhanga na nekigambo cyaruhanga obutosha kibasya omagara gitu mwenu naza kushoma ikigambo eki ninza kushaba owishemwe Claire ogende nanye tugenda bishemwe aba tushoma umushorongogo rero nyongere kushoborera munonga no kongeraho enyama aha mushorongogo
rero tugumizemo nture kigambo cyaraga ubushe mu Claire abakorinso bokubanza umutwe no gwa kashatu tuzakushoma umushorogo gwe 16 tumuri kumanya kumuri hekaru ya Ruhanga kandi no moyo wa Ruhanga kwatura muri imwe umuntu wenda kwahwerekereza hekaru ya Ruhanga nawe Ruhanga muhwerekereza aha kuba hekaru ya Ruhanga nerkwera kandi hekaru ejo nimwe mukamuta simu mwenu hereka maze mbihire nyuma kace ebarheje ya Paulo y'abakorinso bo kubanza ekahandikwa Paulo akagendana n'abantu ba Korinso bo mu kanisa ya Korinso okumara ubwire buringo kandi Korinso ekaberi center y'obushubuzi nko kutwine mbara hato kweri city it was a commercial center umwanya gukabagura strategically placed mwanate nkima abanyambara na munonga abukuba nimwe mu mpukize na munonga mukana nabatwetore mwene barareje ni commercial center abukuba Rwanda ne ihaye bintu Congo ne ihaye bintu districts zindi town zindi Kabare Fort Portal Ibanda Isingiro so bona bihahe bintu it's a center hati mbarareji se commercial center strategically placed konka hakabaho obuzubu bwinji habamo ibizubu habamo butetegerezana habamo sinzi habamo bushuma habamo bwisi habamo okujiyangana abantu bita bataye babo habamo bushambana bwaza iguru nimaze mbere ndabaho mutabu n'umwabazi ahasha sha hibiri butakizire munonga naraba hotel aho bageta moonlight na jantkanye maka cyane kumbi ni shohora ntareba beshi bari aho bazwire busha bakushamba naha argurayi emukweta memory pa mwen shayibiri to mwihangwe shayibiri zo mwabaziyo abantu tubine shoni just ishahezo bazwira meyishona benda kushonshona ramagaragabana stand no murofa abanyane banje stand no murofa mwene egi Corinth etabunejo nkebe kabane bikorerwamo obushambane abantu nibeguzana baguze mbiri yabo omwihangwe butunu abantu nibeyita batahi babo haba mu disorganization disorder haba mu kujara munonga banyane banje nabonye ndakubagamira ngo bundi shana tujaramire munongo bundi cyo turi kwishirwaho ebintu bigenda misha haba mu homosexuality nk'iri turiyo turwana seri gender nk'iri turwana seri gender nyuma abajaro timu yahebere nega bari mu kiganiro banyane banje bakadara babene bagamba mbareba mwene baganira hajiro wajati numanya ihanga rika gazeti rikagira ngo buri institution iyo mwihangere bagme bagira condoms baziteho bazinaga amiryango bazinago mbisheshero rero abantu baziyo bazi kushambana ko kambe ni bareba na yehorizo mwari banywane banje kamesije ngaho iki cyo bagamba tumaze matuburi institution aho kubitwe nka Bishop Stuart University turi kuzirete izakunda kuba kukuzirete kiba kibanisha ngo uriyo no yegesa abana ngo baze kushambana kandi ko ebico bakaba bazireta humbwe shereke abantu baenda kuzireta twazibinga nyoka kana bakagamba nkaze yekora nazo ari wa DPC namye twara condoms zawo itwebi turi kubasa kwikiriza hakuba ni kimwa biri kwita muri kutwatiriyo ntubure kigambo cyane ngo university tujya mutashambana muteyiba mutita muna tugarike turete byisi turete za condom tugire ngo mutashambana konkaza condom zizi hatsine zaki mwene nkebe kabane bibaho omu institutions zitari zimwe na zimwe konkanye ndakubagira kubagamba ngo haro rahanga ari kujya iki kiri kubaska mwene hati umuhandiki Paulo yahandisha abakorinso najya tubita umukore ibyo na tumukomanye ngo muhekare yarahanga tumukushetegereze cyo kikabahwamo akashone pepe tumwachetegereza ngo muhekare yarahanga munyane wanje urukundeba nyenda kubamanyisa ukashishaka ngo iwe urhekare yarahanga umbirwa ho gugoriyo nonyisa arwa kokiriza umuntu nakizo mbirwe agushika maharaji
hata hangira ibyo kunya bingi za kumbucha shana shana yakana kandi shana nuwakareba shana n'amazina menshi byona umuntu rero ati kenda ye no hekari arahanga ogitamo ubushamba ni ogitamo etabe abamwe barya mayirungi abandi banywa peteroli hara ebyo kunye bahanje n'ibindi hari inkure ngo ni sting arona ngo n'umuta hati vaho ebrango no omuntu ajiba mucyo kunya rera yirukanga uri nko murono gumuraba mu rera jamani menja acting nk'icunje. Ladies and gentlemen, turiyo tusisa hekari arahanga mwena umukungwetegera hatu nareba mutakaje munashire kunya byanye basebo nabanyaba kureba konkate cy'icinte umurro gwakuzamuka kwirukangamo ako advert akakora hati I want you to imagine hatu kora ry'umuntu tebekine hatu wirukangamo umurro nkogo hati byo kubana ukora no tega yangu babiri byo kutebekana aho tinka cyitugeze mwize mungiye kushobora turire sting nichimanyisa ejo kineye no ruvire kwe kutorera umuntu yakutorera what happens in your body. I want you to imagine what happens urumuro rwakuza moshasha mwene hati wanywa sting mwene banyane banje turi hekari yarahanga ebi turi kugitamo nimbashaba nimbeshengereza ngo twegendesereze kandi shabera hanga tugire imbabazi wabana ukiriza hekari yarahanga ebyo rijuzemo bibe biryebyo ebiri kwisa hanga istinsa reba ecyo batume hekari yarahanga niki ubundi hekari turebera cyombeko twarebe kanisa twarebe kereziya twajya ngweje niyo hekari hekari gariko shimo musoro ngo gushima clear tumuri kumanya kumuri hekari yaranga iwe nyabo iwe clear iwe Jane iwe John iwe James iwe Charles turi kumanya ngo hekari yaranga kandi no moyo warahanga kwatura muri kandi turi kumanya to kwetegereza ngo moyo warahanga naturo muri iwe umuyo warahanga taranda tarakorera mu nte tarakorera mu motoka tarakorera mu mbuzi tarakorera mu business nakorera muri iwe taranda kubasa korera. Ladies and gentlemen, umuyo warahanga nazo murinye azo muriwe azo umuri mutahi wawe akoreramo akuretera wayitegereza rero gambira batayo tumanya twaze tuti akuretera wamanya bukuru rero je emigambire y'abantu neje emigendere neje emizarre neje emishamire neje ubwo n'umuyo warahanga ryo nakora hawo kuba ryo muri to abantu sebo nyabo umuyo warahanga ryo muriwe nanye omuntu wenda kwaruwerekereza hekari oburecho nabwo echo wawerekereza hekari yarahanga nawe rahanga aryamuwerekereza. That is very very unfortunate. Wawerekereza hekari yarahanga narahanga ryakwerekeza biti buryo nyowe Charles ndiyo hati Charles hati mureba ebi binjwire na mureba aryaha inamane nagamba n'ubushobozi konka naheza kurugomu omumu mukindi gambira mwiki you can no longer see me here turukubasa kundeba no niting aho kwatinka ashitama hati nyo shitamyaha ekitami ni shitamino mu gihe cy'injwire kibiri haze cye kibiri niyo hekari yarahanga numundi omhekari yarahanga mbwenu rahanga yacho mu okumpwerekereza nyowe ekibiri of course bashitambikari ekizunda bakinaga bakizika konka nyoworumu rahanga yampwerekereza kimanyisa ngo kunkeza kurwo mu kibiri beri ndabwe nahwerekera nasya nabo the one in me the one speaking ogonwe umuhandi chat Paulo yabinajati ko kwerekeza icyo kibiri iki hekari yaranga nawe hange iworo muno hokiza hekari yaranga nawe najya kujya ki ukwerekeza nabo kibanyane banje twegendesereze shabera hanga tugire imbabazi atugarire busya atwindira abana be atwerekeye bikemekora umwe hanga ari muri itwe umwe hanga ari muri we munyani wanje ubukure no kwatakana kana nkuko kahabisa nubo wagwisaka gwe nubo wahabisa hekari yarahanga ubukureba no kora ebitashire gumiza musho mu mushoro ngo gukora taho gukumna mushanju ruhanga ryamuherekereza aha kuba hekari yarahanga nerkwera hekari yarahanga nerkwera munyani wanje oburyaho oryo rukwera kandi hekari ejo nimwe kandi hekari ejo niwe ninyi
It is you and me. It is us together. Hekari ya ruhanga ni imwe. Nitwe. Niwe. Hata abandi bihemu by the way. Hata reka kugira manyari yo nagambira bari. Niwe ndugambi yo rukundeba. Hekari ya ruhanga niwe. Nanyi ntikayaka. Yena ngo ahoroye kwateho joti ende hekari ya ruhanga. Ori hekari ya ruhanga munyana wanje. Kandi ko kwekeze hekari ya ruhanga rangana kuriza. Gumiza mushumo musoro ngo amushaka. Umuntu wena areke kwebiha. Umurimwe kwarabe harimo gutekateka kuba no w'ubwenje. Waba no tekateka ngo uryo w'ubwenje bwo businjo obu ahimba ico mushema. Ohico mushema. Abone kuba ubwenje. Aha kuba ubwenje. Yes. Bwenseje. No bushema ahari ruhanga. Nko kucahandikire. Ngo kwatira abanyabwenge mu bugobya bwabo. Kandi ngo umukama namanya ebitekateko by'abanyabwenge kubibabusha. Wacura bishemwe. Omukumanya ruhanga, by the way, Bible nejangu aharyaba barikwerekerera ekigambo cya ruhanga no bushema haruba. It is foolishness to those who are perishing, the word of God. Ekigambo cya ruhanga aharyo gubone kwerekera kuko mugabage ibyo ne byabo nkati ubundi yo ninga unaje bitogo yaje gamba haraba kwase kutekateka bati. No, it is ekigambo cya ruhanga ahabanyabwenge ne cyamane mukamwita sima. Iwe rukucurra ukajya tayibambe mbere nishisha hekari ya ruhanga. Utayibambe mbere ningwisa kagwe nshukamo bitashimye kubambe shukamo nobo indumugisha. Konko guru kujya bitogo mbere nabandi yo gwato nabandi yo muti muri benda kumbiriza mu gwato. You know there are people who think like that. Yet bikanze koremera mu yanje nyine bintu mwana hate bintu reka mbabuze turi tureba orutaro hagati y'Abafilistina na Abisirayeli. Nke Bible irigamba by the way. Israeli genze yatere site yaba Hamasi yagicwekezeho ibitagenda byacwenyaguruka. Business nyingi kumbe kundi kureba ati hana arebe se ryo mwirima. Amezi gatarmuwe mbaze abantu bari mu raro bahungiremo abandi bahungena no mukana senye batire bakacwanyagura. In other words, kuri kubano esige bintu byinsi. Even hatopera kore kigambo cya ruhanga noza koza intete zawe noza kwigura business yawe noza everywhere you don't mind about the word of God. Ranga kugira imbabazi. Ranga tugira imbabazi banywana banje. Abo kubebyo iwe nanya akanya kake ntubatakimanya kandi turukumanyana n'ababyakire n'abarabizemo. Bible ne nyanja by the way Bible n'uvuga binje munonga hari kutugambira ahantu ndabajya omuntu ashangurize bintu konka atari kumanyura ryake tari kumanyura butwara. You gather a lot of things, a lot of property okanyisa orundaho rero bo muhuku wabyo bo muhuku ibintu byawo bo muhuku wa business yawo kuri kuba takigwira no shangwe sente zo n'abantu ba customers bona baho bagenda izobere bo tigurira kigwe bamara nebitekateko byo kutekateka ranga to byine. All your heart, all your mind is your business yawo. Ahamatungo gawe you cannot think of God at all. Mnyani wanje purchize orhekari yarahanga nikwesheza ngo echo rabanze kora echo ushemeye kubana baza kutekatekaho no kumanya ruhanga mukama owakwihire omunsi yo buhuku. Bibule tujangwa akatu yo munsi ya Misiri no bagamba ya Misiri bagamba eseri yo abirumu yabine kutegeka no bana no nyamarwa butanyamarwa nabakubingo omubara harabakubingo mubara mukasheshi bakuza ko yera bakusirika ngurgaho tugireki tutebekana se abandi bakasoba bari mbenda kwiza bari bakusindise kiti oborishe wo mukazi wabana oriba wo mukazi ori officer ko mu office birukanga boss has come boss has arrived obu kuno yori oryo noteje kwa stand banyane banje you are the temples of God nyona niwe turi hekari yarahanga nabo kitwegarikemo omitwarize yitu nututwaza nkabaruhanga nutugama nkabaruhanga nutugena nkabaruhanga nutuhereza abatahi bite kitinisa nko kutuhereza ruhanga by the
haraba mo bakwiriza rangistinze mugabo takuchereza abantu batayibaba echo nacho nubusha mwana wanje itwe nitubaho ahabuku baruhanga tugize ngutubeho kandi nyowe eriizooba umusigazi hariho watuburira hariho service narigiremo yatankasha 12 necho kakusesha 2 yatugambira aha kigambo cya rukundo yatuye kora rebe mutahi wawe wa mukundo bino mangu wakunda ruhanga aho kubaranga turi kumureba kandi nabagambe mutanika ngo iwe nanye twango mushayaranga nabo cyo rukunda mutahi wawe no wakunda ruhanga kandi ruhanga natugambira bible gine tugambira ngo ruhanga ni rukundo hati nyone banyeta mukundana mwenda baziri banje ninjya bakareba abantu nibangana tindi kumanya konka I am very proud of my name nindiye simsa munonga kandi ndikunda munonga ninjiri my name is a gospel in itself nijyana gambara obanje nce handika mugonga hati kumanya abantu bamwe bashoma mugende mukundane mukundane abangana tabakanya ko kwangana mutahi wawe obwarahangana bagwakurgamo aho kubarahangana urukundo kandi bibune jya ko rugumo mu rukundo no bagmo ruhanga kandi ruhanga nabo ryo murimo nabuce banyana banje mugende mukundane muhaburane muombekane mugarukane sane mukorane birungi obwo nubo kubawe nubo kwiza ko washikiriza hekaro ya ruhanga taramabishemwe hekaro ya ruhanga ejo ahubwo bibiliya yatujya ko kwerekeza hekaro ya ruhanga ko ko banabonesa hekaro ya ruhanga ko kwita ku hekaro ya ruhanga ko kugambura hekaro ya ruhanga ko jishukamwe ebitashkwamo watwerekereza yenda kugambira ngo niwe ruhanga naje kurekeza yenda kusima ruhanga munonga owatumwanyo okuganira nimwe okubisya ngo hekaro ya ruhanga nimwe manya abatahura ikigambo cya ruhanga ubundi baferwa abuko tukumanya ko iwe kikombe kacibaki iwe obahota abanyankweno bajya ngo mushiza tuganda umukano wa kamutayi muri twagana ikigambo cya ruhanga ntubantombekana nyenda kubendeza emica ya ruhanga nyenda kubendeza okombekana nyenda kubendeza okumanya amakuru gombiro guranga yapangire akakujweka ngo niwe no bushobozi okugutegeka hanyuma je mbindi ndahora bejo mu klasi ndikubagama ngo tubitiwe tumukabaho mutatungire mutatenda nabashize amoje basheka ngo necho ncho excuse me it happens it can happen nikibaska no rindo mbirwa ruhanga kandi ruhanga naje kwekirabo banyuma koreza kusingura gwabantu kosya yosya ugaruti hekari ya ruhanga tinko basa kushisha mukama abarinde mukama baherizo mu gisabasho mushana gwamishoje mukama baherizo businje in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Bless you. Amen. Yabare mnonga Reverend Charles kantu ahebomcha iwe ryo natambara nitwe program ya NDYAMUSIIMANTA oyinekrea mirembe icwe kachitwe cha kijye cyenjiri icwe kachitwe cha kigambo cy'izoberi ninyesiga wahisi bomcha iwe birota kumanya ngo wano yereba na kundeba turi hekari ya ruhanga mwe tureke kwijuza mwebyo ibidashemwe kwane bitaho mu hekari ya ruhanga. Reverend Charles Mukundane yatuhereza mu gisho mu kigambo cy'izoberi kandi ninyesiga iyo watambara nitwe shuware hinenjira impangu yuwabasa kwihama. Program ni NDYAMUSIIMANTA ya Reverend Charles Mukundane omuhereza ahari Bishop Stuart University reka tubanze tuhomereho ndatugaruka mu cyika cy'abajozi.